Just got out the studio, made like 34 songs. Just for me to drop, they been waiting so long. Dealing with this pain, I've been trying to move on. When I rap about my life, I think Google Mrs. Long. Sando, beg with them cool. Yabo Liwi, nanidlala Liwi, nani-professional mna Liwi ke, yabo Liwi, ya Liwi. Yela, suxoka sifike endlini abantu mfondini. Uyaxoka umshita. Hayi imfrizela bazange wayigcoyela ifinali. Yabo Liwi, nanidlala, nani-prof, mna ndiyawu-10 phikisi, phakama ibonisi yo, silinde phandle sihlala. Yeah, man. Man, I did this, man. Kona i-move bone like everybonsayo ngomfowa yabo Ya, ayizweza akwekuse. Phelile zwe man. Ngiyofuna isibuka sana. Phelile zwe. Asekhaya bazwe. Malap. Ngoba home choice kwedini. Sirich bawo. Izwe mfoto. Yabo sasekhaya izwe. Diamonds, zawe sisuka kude man ezawe. Amalapho kaFabiano babujongile. Uhleli phambi kwe-TV mfondini utenekethe. Uneka amasende nje Leyo. amdaka mnyama. Uzethu utazi mama mkolo wafiyuthi man anikazi Ala fethu. Ayikade theater. yabona Jeff le ngifanisa Jeff la ayikhona phakathi graduation le kama kaziwami ayibhala phone Uzethu utazi aphikisa fethu Mfethu, siyakwazi ukuwena. Kodwa soxoka man. Hayi uyaxoka mfondini. Tiyexoxa. Qalile unandoda. Izana esinye story. Cheap eso. sibathi uyabonke leyo hava yamba fethu bona hamba fethu Ya, nxa yakho mfethu. Uzeba ngithaba Xa ukwena na sana. Semashesha, life yanuka mfondini. Yala lwana ngithanga amaqhuza. Amaqhuza isezintweni ngolanwani isilibele. Ayisana masingoba ayana bahlala nayo undiza apha. Plus lanwana ngo ihambe lapha iphakamile ngo. Yo. Selanwana injali 2 rand yabo. Cha, Sunday ngiyapha kuyo yabo. Ngiyoyikoleka lena nithi ayazana 2 rand. Ilibele. Hayi nwana. Phakamile ayisiboni. Ayisalwazi ngoba Amani yabo ndinamashumi 23 lawe yabo. Sibambeke pha shop. Ngisewuthini ngosiki izolo iyagxotha kodwa yazazi bayagxoka. Sekawuthi siyakwephi ishop, gcwele ishop eMakasani siyakwephi. Ya mfethu siyapha kwa Johannes lawe ya. Ngisekotha hlala gcwele izinja mfethu. Yayazi ekenewona ngizostani emakari. Man relax. Azinamazinyo zawe. Yeksa, ushoza zinja now azilumi ba? Man azinamazinyo. Yekusela mnqunda kalumi ba? Azinamazinyo. Yabo funa kube yiphole yabo. Axasisa ungandibahambi mina yabo. Ngisejonga kaloku. Mina ngizozimela ngawe yabo. Igrand xa ngizimela ngawe. Hayi polas qhamazela. Kusemashesha wake waya pha ka-ID apha emall. Wake waya kula ndawo. Wena wayothi lapha. Ngikusela uyayibona la hood yami le ka-ID. Le ipurple man, le ngitya ngayo abantwana, inanasi. Yayicosha pha ke lawe. Okay lawe. Ngasuka nami sendisuka uyapha mfondini. Ngawutsho ke wena master. Unyango wapha ujonge ngapi? Ngoku yabo ngona siyapha engikabi namehlo man. Nobutshintshile izinto ngo yabo. Ke. Yabona ezweni ngasithandiyo ngawo. Xoka kakhulu wena boy man. Yo wenza kakhulu wena. Kawuthobisantya boy. Yo. Ntwana le. Suka yintoni ngo zenze ngathi awuxoki igini. La ulibele izolo apha usithi pha kusiri ba mna zange nayipixa lawe kodwa yaba ndingumaster. Zenze ngathi awuxoki man.
futhi kawutsho uba icango lapha kwa-ID lijoye kweliphi iside. Yabo pha akho cango phana. Hayi bo. Kukho i-sliding door pha, ifenstire, iwindow, ibe sisipile at the same time. Opha ngaphandle uyazibona uba unxibe ntoni mfondini. Akho cango pha. Hayi ungincamisile ngo. Hayi I washed my hands hayi ungincamisile ngo. Hayi ngincamisana ngakho mna ugay uphinda uxoke hayi